ויני אצ'רמוס לשון, שיעור 1. האזינו לדיאלוג. Shalom, buenos días. Shalom. ¿Este es el curso del ladino? Sí, ese es el curso de ladino. ¿Quién sos tú? Yo soy un elevo. Mi nombre es David y este es Yaakov. Mi nombre es Sara. ¿De dónde sos? Nosotros somos de Tel Aviv. Ellos son de Jerusalén. האזינו לדיאלוג שנית. Shalom, buenos días. Shalom. ¿Este es el curso del ladino? Sí, ese es el curso de ladino. ¿Quién sos tú? Yo soy un elevo. Mi nombre es David y este es Yaakov. Mi nombre es Sara. ¿De dónde sos? Nosotros somos de Tel Aviv. Ellos son de Jerusalén. דוד פוגש את שרה. שימו לב, כיצד דוד אומר לשרה שלום? שלום, buenos días. שלום, buenos días. איך מברכים לשלום בלדינו? שלום, buenos días. מה שרה עונה לדוד? שלום. ענו על הברכה הבאה. שלום, buenos días. שלום. איך מברכים מישהו לשלום בלדינו? שלום, buenos días. ומה עונים? שלום. הקשיבו איך דוד שואל, זה קורס הלדינו? Este es el curso de ladino? Este es el curso de ladino? הקורס. El curso. El curso. Curso ladino. El curso del ladino. El curso del ladino. זה קורס הלדינו? Este es el curso de ladino? איך תשאלו, זה קורס הלדינו? Este es el curso de ladino? שרה עונה, כן. Sí, איך אומרים כן בלדינו? sí, כן, זה קורס הלדינו. sí, ese es el curso de ladino. איך אומרים כן, זה קורס הלדינו? Sí, ese es el curso de ladino. שרה איננה מכירה את דוד, אז היא שואלת, ¿Quién sos tú? מי אתה? ¿Quién sos tú? איך שואלים בלדינו, מי אתה? ¿Quién sos tú? דוד עונה, אני תלמיד. Yo soy un elevo. תלמיד. Un elevo. Un elevo. אני תלמיד. Yo soy un elevo. איך אומרים, אני תלמיד? Yo soy un elevo. עכשיו הוא אומר לה מה שמו. Mi nombre es David. שמי דוד. Mi nombre es David. שמי. Mi nombre es. Mi nombre es. שמי דוד. Mi nombre es David. איך אומרים בלדינו, שמי דוד? Mi nombre es David. דוד ממשיך. Y este es יעקב. וזה יעקב. Y este es יעקב. וזה. Y este es. Y este es. איך אומרים וזה? Y este es. איך אומרים וזה יעקב? Y este es יעקב. איך תאמרו שמי דוד? Mi nombre es David. החליפו את דוד בשרה. איך תאמרו שמי שרה? Mi nombre es Sara. שרה שואלת את דוד ויעקב מניין הם. הקשיבו. ¿De dónde sos?
¿De dónde sos? מניין. דאנדה. מניין אתם? ¿De dónde sos? איך תשאלו בלדינו, מניין אתם? ¿De dónde sos? דוד ויעקב עונים לה, אנחנו מתל אביב. Nosotros somos de תל אביב. אנחנו Nosotros somos de איך אומרים בלדינו, אנחנו מתל אביב? Nosotros somos de תל אביב. דוד מצביע על שני תלמידים אחרים בכיתה ואומר, הם מירושלים. הקשיבו. Ellos son de ירושלים. Ellos son de ירושלים. הם Ellos son de איך אומרים הם Ellos son de איך אומרים הם מירושלים? Ellos son de ירושלים. הקשיבו לדיאלוג שוב, כשכעת אתם מבינים אותו היטב. Shalom, buenos días. Shalom. ¿Este es el curso de ladino? Sí, eso es el curso de ladino. ¿Quién sos tú? Yo soy un elevo, mi nombre es David y este es Jacob. Mi nombre es Sara. ¿De dónde sos? Nosotros somos de Tel Aviv. Ellos son de Jerusalén. עד כאן ויני את שרמוס לשון שיעור 1.